Dem baş ku dervanên hêja ya radyoya denge gel, ez Şimal Nagihan bi xelekek nû ya bernameya xwe bûn li pêşberê we ne. Di xelekê derbasbûyî de li ser şîfageriyê me nîqaş kiribû, di vê xeleka xwe de em ê li ser şîfa jin hinek nîqaş bikin. Mêvanê me yê bername, endamê Akademiya Jinolojî Avaşîn Zagros re nîqaşê xwe berdewam bikin. Em dîsa gelek spas dikin ku hûn tevlî bernameya me bûn û di xeleka duyemîn de bi me re ne. Sabî spas, em ji pir kêf xweş bûn ji bo xeleka yê şîfajin jî me dikarîbû ciyê xwe bigirin û em dîsa hezkirinên xwe, silavên xwe, rêzên xwe ji giştî hevalên ku çiya da, li zindanan da, li bajaran da em dîsa rê dikin. Belê hevala başîn em dixwazin şîfa jin nas bikin. Kengî hat avakirin û kar û xebatê ku dide meşandin çawa ye û bêguman li ku derê ye. Ji xwe şîfa jin di gundê jin war da ciyê xwe digire. Gundê jin war ji xwe piranî xwe belkî bihîst dibin. Di 2017 mijdarê li dijî tundiya li ser jinê bi deriyên xwe vekir. û di 2020 da îdî hat biryargirtin ku çawa di gundekî wekî jin war da jin çawa dikare xwe rêva bibe, çawa hêza xwe nas bike. Bi giştî dîrokê da jin ku derê çawa ciyê xwe girtiye em bikaribin di vî projeyê jin war da çawa ava bikin. Em fikirîn ku pêwîst e di beşa ku şîfagerî da jin çawa rolê xwe bi 100 salanê lîst, çawa dermanan ava kirin, çawa giya nas kirin, çawa perspektîv ava kirin. Pêwîstî hat dîtin ku di gundê jin war da jî pêwîst e ciyekî şîfager dikarin xwe perwerde bikin, dikarin xebat pêş bixin, dikarin perspektîvên nû derxînin. Ji bo hem endamên ku di jin war da jiyan dikin, jin, dayîk, zarok, bikaribin wê derê jiyanekî bi tenduristî çawa ava bikin. Bi vî şîvazê 2020 şîfa jin hat ava kirin. Di avakirinê şîfa jin da pir aliyan da alîkarî hat dayîn ji bo ew proje bi jiyanî bibe. Vî mijarê da aliyê projeyên pêşxistinê da her însanên ku di şîfagerî da bi zanebûyînekî, bi perspektîvên heyê hatin vê derê zanebûyînê xwe dan. Hem mijarên derman çêkirinê da hem mijarên tarzê bi axlaqî çawa gerek ez nêzê xweza bibim li ser van esasan da perwerde hatin dîtin. Tabi heman demê ji bo alîkariya yekemîn jî pir aliyan da perwerde hatin dîtin, endam hatin amade kirin. Bi her aliyan da ji bo şîfagerî da çi pêwîstî heye aliyê arşivê da bigirin, aliyê derman çêkirinê da bigirin, aliyê kîjan nebat di kîjan hereman da mezin dibin, em kîjan waxtê da dikarin biçin kom bikin, em kîjan demsalê da dikarin giyayên xwe dîsa biçînin. Bi van merhaleyan da şîfa jin, endamên şîfa jin perwerdê xwe dîtin, xwe ava kirin, ciyê xwe çêkirin. Ji xwe hem wekî merkeziyekî me ciyekî yani wek navendiyekî me ciyekî amade kiriye. Ciyên ku cûr bi cûr ji gundên derdor tên ya da însanên ku dixwazin bi rêya şîfagerî perspektîvên bigirin, dermanên an nebatên ku ji bo mirovan kîjan astê da baş tê bi vî rengî tên vê derê. Bi taybetî beşekî me aliyê jinên ku du canî çawa dikarin perspektîvên rast bigirin ji bo vî beşekî me heye. û heman demê nexweşî ku niha di aliyê kapitalizmê de derketine em çawa dikarin daha baştir tedawî bikin, daha baştir bi dest bigirin û lêkolînên wê tên kirin ku em bi kîjan nebatan van nexweşiyan dikarin vala derxînin an baş bikin. Bi van rêbazan lêkolîn hene, bi van rêbazan kar û xebat pêşxistin hene. Heman demê arşîvkirin jî ji bo me pir giring e. Belkî me van mijaran pir caran xwast em zêdetir kûr bikin û belav bikin ku arşîva diştan wek derman çêkirin, an perspektîvên ku aliyên dayîk û pîrekan û aliyê jinên ku zanebûyînê wan bi şîfagerî heye em diçin bi wan re nîqaş dikin,
dinivîsînin, dengê wan qayît dikin, dûmenê wana dikişînin ji bo ew bibe mala dîrokê yê şîfageriyên ku demê pêş nifşên pêşiya me de yê derkevin yê werin ji bo bikaribin vî zanebûyînê ew jî hîn kûrtir bikin, hîn zêdetir lêkolîn bikin û bibe xîzmetekî rast ji bo civakî. û bi vî rengê xebatên ku şîfa jin de niha tên meşandin yani me bahçeyekî di gund de ava kiriye. Di vî bahçeyê me de nebatên ku em niha dizanin bi kîjan rê û rêbas em dikarin wana kar bînin. Nebatên ku em nas nakin em niha tabii ki naçînin vê derê. Hîn zêdetir nebatên ku em van ra çawa dikarin kar bikin me wana çandiye. Wek mînakekî aynî sefa heye, îklîl cebel heye, çîçeka me hîro heye. Gulên ku ji bo êşê çawa tên sekinandin em zeytê wana çê dikin. Em dema nebatê me amade bin em wana bi demên ku guncav em wana kom dikin, zuha dikin. An bi perspektîvên çay çawa em dikarin çêkin bi van ra em wisa belav dikin. An em zeytê wana çê dikin. An jî em zeytên ku çê dikin piştî kremê wana çê dikin. Yani bi vî rengî nebatên ku em bi rastî dikarin encam bê bigirin û ku em encam jî jê girtiye em bi van nebatan nakar dikin û baxçeyekî li gorî wî me amade kiriye. Tovên wî tên kom kirin em dîsa bi van tovan dîsa kar dikin. Bi van rêkan em niha xebatên xwe kûrtir dikin. Tabii tenê bi van giyayên ku me hejmard wek gezgesk e tabii ki an jî wek babinûç e. Bi van dermanan em tenê sînordar namînin. Yani tiştên ku em nû fêr dibûn zanebûyînên ku ji derve de em kom dikin. Em bi van giyayên hîn kûrtir dikin. Tovên wî dînin, van tovên wî jî diçînin û ceribandinan dikin. û dermanên ku bi rastî em diceribînin yên ku me de encam dikirin em vê cara wana belav dikin. û bi vî rengî em dermanên ku belav dikin bi van kesên ku me derman belav kirine em her tim di nav têkiliyên de ne. Em dişopînin encam girtiye, encam negirtiye. Yên ku encam dikirin em hîn zêdetir hewl didin daha kûrtir bikin. Ji bo hîn zêdetir belav bibe. Ji bo bigî jî bi rastî hemû ciyên ku pêwîstiyên xwe pê tînin. Encamên ku nayên girtin em ser wan jî dîsa lêkolîn dikin. Ciyê ku kêmasiyekî wî çi heye? Acaba nebatên ku em kar tînin hîn zêdetir pêwîst e em zêdetir kar bînin, an kêmtir bixin dozajê wana. Bi vî rengî em her hewl didin tiştên nû biafrînin, tiştên nû ava bikin. Çawa ku jin ji ber ku xwazayê wî de her tim bi avabûyînê ra hîn zêdetir pêşketin di nava civakê xwe de çê dike. Em jî wek şîfa jin hîn zêdetir giranahiyê xwe didin ser wan xebatan. Hîn zêdetir kûrtir kirina kar, hîn zêdetir belav kirina vî xebatê vî zanebûyînê. û heman demê di gundê de me ciyekî malekî daha ava kiriye ciyê ku em bi taybetî tenê giyayên xwe zuha dikin, zeytê xwe çê dikin û kremên xwe çê dikin. Ciyê ku em dikarin hem depoyê wan çêkin ji bo aliyê ku em dikarin çawa biparêzin, ji bo tovên xwe em ciyên bi tenduristî, bi parastinê ava dikin. Ji bo rastî jî em bikaribin demdirêj wî karê xwe bimeşînin. û ew zanebûyînê arşîvkirinê bi rêkên resim çêkirin be, bi rêkên çîrokan be, an jî bi rêkên dijital medyada jî em wana qayît dikin ku derê re pêwîst bibe em vî zanebûyînê hîn zêdetir belav bikin û bi vî rengî em niha xebatê xwe dimeşînin. Em diya jî bibêjin niha guhdarvanên hêja em mala ku wekî depoyê ji bo gîhayên yê zuhakirî û ji bo tovên gîhayan hatiye amadekirin em li wê derê rûniştîne û li pêşiya me jî baxçeya şîfajin heye. Bi rastî jî niha dîmenên gelek reng reng di pêşçavê me ne, porteqalî, kesk, pembe. Yani van renga zer hemû li ber me hene û gîhayên wana derketine. Ji xwe demsalê buharê jî wana hemû xweştir derketine. Pekî niha
ددم سال بهاره ده هون دفکرن یعنی چی بچینن آنجی پلان سازی و جبوی اف چند مه یعنی بقاس یک وقت دزانم پیواجوی جهات چندنه و به اردرم مجول بوینه. یعنی جخوا آماده کاری من ها به ویرنگیه. دخوازم بخشی خواهین مستر بکن. جبر براستی هنگ درمانین کومه هیا نها چی کریه انجام خواهی گرتن. یعنی ام بوی جی پر کیف خوش بون کو دشتین کو ام جبوی جواکی خود دخوازن آوا بکن انجام این خواهی دیگرن. دما دشتی که انجام بگیره پیوسته دوی خباتی دوی پروژه هین مستر بکی. و جبوی وی planlama meda naha bivirenge heye ku em hin zedetir iklil cebel aynı sefa biçinin, hiru biçinin, gezgeski biçinin. O be vi çandinira em dixwazin zeytin ku meceri bandine yi ku encamê xwe girtine em zeytên xwe amade bikin û em cî niha amade dikin ji ber baran jî niha xweş dibare û tav jî derdikeve وکی حوالی من شیمال گوتیه دمسال بهاریه و دمسال بهاری نوبوین خوازارا جی دست پیدا که و بوی نوبوین خوازارا ام دخوازن آخی هین زیدتر رنگلی بکن هین زیدتر برهمین آخی جی ببینن جبوی وی ام آماده کاریه تووین خو نها دکن و مگله کی توف کوم کرده بو و ام جیوان نها آماده دکن و امی دیسا چندنی خو به نووا دست بکن جبوی او درمانین کو ام چی بکن تیرا گشتی جواکی مجی بکه و تووین و گیاین کوی درکوین تووین وان امی دیسا کوم بکن و بوان تووان ام دیسا درمان انجی چیکن بر همین جوان تووان درکوه نباتین کو درکوین ام دیسا کرمین خو آن شروبین ین کوخه که کو ام نها مدست بی وک پروژه که دست بکریه ام وانا دست بکن یعنی بوی رنگی پلانسازیه که مهیه برياكم داس ببرنامج بكن ام هنكي مالسر يعني نها وقت بحثا شروع بكر وبحثا زيت كر وكريمك يعني واتشكرنا مهنك بتشافي خوش يعني بانا ديتن براستيجي هم باواكي جالكي باقش وخوشك هاتنا ما ذكرن هندكرن هنك بحثا هن خوشيان وهن درمانين ميكون هالجل وهنا هندكرن هنك قالا بيج مربكن نه پرانی خو وکی اون دزانن دروشلات ناوین ده هر زیده به آخی به چندنی را مجور بوین هیه و دسته ما به آخی را مجور بوین پر کت دخوازه اسنای دمت به آخی را مجور دی بی دو بخوازی نخوازی چرمی مروان پر جاران بریند بین انجی یعنی چرمی مروان راده به برینچی دبن زوهاده به iltihap دگیره و لسروی اساسی مجی گود وکی کو جنین لگونده جنوار چاوا نها به چاندنی خواه اوجی دست بگیرنه و به وی چرمی را پر زحمتی خواه کشاندن مجی به عینی صفا زیتاوی چی گریه و زیتا کو مچی گریه همو به تشتین خوازایی را چی دبه زیتا کو ام کارتینن جخوا زیتا زیتونایه و پیواجوی که ام گیاین خو کوم دکین ام لگوری گردونی هین زیده تر دچین مثلا دما تاوای هیف تجیبه ام لگوری هیوی پرانی کاری خود چی دکین جبر تاوای هیف دما تجیبه انرژی تا هیوی گشتی دنوا وان نباتان دایه و نبات وی دمی دما تکوم دکی هین زیده تر انرژی خود زیتی دا دکاره بلاو بکه و دما تاوای هیف تجیده بهم دچین کولیل کین خو کوم دکن و دیرک زیتا خدا آماده دکن و دوی پیواجوی دا او زیتا ما نیزی مهکی به وی نباتی دنوا یکیتی کی دا هیا انرژی خو هیا ویتامینی خود زیتی دا دده پشت ام وی زیتی دمهکیشون و دخن سوزگچی جه پشتی وی سوزگچی دا او زیتا کو تنی دمینه ام به شمایی کو به ریکا ای هنگوین دی چیکرن ام به ویرا وی جارا به پیواجوین işte کلاندنوی و شمای کو ام دهالینن ام دخن یک و قوامین وی هنه دگوری قوامین چه قصدی دخوازی چی کی چی دکی و پشت دهلی کو سار ببه و قواما یک کرمی کی دیگره و وی کرمی پشت ام بلاوی سر دایکان دکن
او دایک دما ویا سر چرمی خالی ددن پشتی کاری کو دیکن هر تم د نوا پاراستنی کی د دمینه ویتامینی کو پیوستی هي جبوی بکاربن هین زیاده تر خباتی خو خورتر بی کو استنگی کی درکه بی کو ایشه کی د علی خباتی خدا بکشینن د به علی کار و او همو بریک خوازایی وته چیکرین و یکو نباتی کو مراوی مجری د علی کار د به aynı sefaya و همان دمی aynı sefa ne teni jiboy çermi dema zuhadiki uçayvi ve duhi aliye iltihabi raşta pir başı aliye her kandına xuyni da dema xuyun pir tir be de aynı sefa nizi 10-15 roja ve xuy ev jiboy her kandına xuyni ji pir başti jiboy eşi pir başti yani jiboy van müjarin nehoşin da geleki ribas heye yani de normal bile roje yek hap kulil ki usaje ki o بخی او بیله دهیله کو ویتامینی کو جالی داویدا دیگره جالی هیویدا دیگره لاشی مروان را پر باشتی یعنی به ویرنگه است کارم جبوی نبات عین سفا ام چوا کارتینن جبوی چم کارتینن به ویشی وازی بیش aslında lazım bu konuda spesifik برنامه da via perskin bes endamı ve şifacın çend kesin acaba çenjin endamı şifacın şu an ha çar kesin dinavan çar kesen de یک arşiv mezedike یک به جنین دو جانی را مجولد به کنترل وانای الیکاریا وانه پرسپکتیف داینه وانه و یک جنجی جبوی به تبا خوازای را مجولد به پیشخستنه وی درمان لیکولینین وی جو خوازاتن حوالی می دیترجی وکی ریوبرنا شفاجن به کارن گشتی را مجولد به اما اندامین من شفاجن تنی به شکلین یعنی خبات پار وکرنه اما وقتی کو بهار دما دست بیدی که ایدی گیاین کنها و ببین کوم کرنا ویدا زوها کرنا ویدا همو به هفدورا وی کاری دمشینن و همان دمی درمان این کو دردی کهون ام همو بگیشتی به هفدورا وی کاری دیکن و هر کسانه بوینی کو جی پیرکی خواه جی دایکین خواه جی خوشکین خواه گرتنه وی زاین بوینی خواه جی دخن تیدا و آرشیفچیه مه همان دمی میناک ویدیوی ویدکشینه نیویس سرده نیویسینه و آرشیف ویده که جبوی وکی مدست بیکی گو جبوی نفشین پیشیه مه به مالکی گشتی جبوی جواکی و ناوا خفتنه خودانی سرزمان کو دایکک به زاینه ره به جنن کو دو جان ره مجلد به ان هاد زن روجامه ایرو ده گلک جار زاروک آنینه به شکل سزاریان ده بیجن جران جبر ریکا عملیات تی دنیای هنجبوی وی روشه یچ ده بیجن دناف شفاجن ده حیان های لوی دره زاین چه بونه انجی زاروک هاتنه دنیم ام قاسه کو من بهیست بو و بریا دست به برنامه جبکن چند دایک لوی دره لجگوندن دردور زاین هاتنه چیگرن راسته یعنی جخوا جدر وی گوند پرژندین جبر دزانن جی که عیدی وانه یعنی گوند جنوار یا دا شفا جن عیدی خواجی دبینن و جبر وی دما دو جانی دبین دین لجمه و او دایکی می کو به وی کاری را مجول جی دبین هر زیده حول دده بریکن خوازایی بریکن خوازایی بکاره به او زارو که خواه بین دنیای و جبر چما روژا ایرو او تپا مدرن هین زیده تر سزاریان ان قیسری اوقاس پیش دخه او جدیسا ده انجامی ده جن پیوسته فیزیکا خو خراب نکه جن پیوسته اشته امان از گرک ایش هیس نکم و بوی رنگی زارو که خود دین دنیای لباس پیوسته ام ویا بزانه بن ده گردونی ده جن نهمه زارو که خود زکی خود د پاریزه حیا کو شکلی خود دگیره و آماده دبه کو ایدی گاوه خوی دنیای باویجه و وی مرحله دایک و زاروک به هفدورا در باستکن و او دایکا می کو به وی کاری را مجولده به تو خوازه به وی پرسپکتیوی کو پیوشت مروف به خوازایی جن چاوا نهمه وی زاروک زکی خود دهیله و د پاریزه پیوشت به وی ریکیجی وی زاروک خو به وی شیواز خوازایی دی سبین دنیای و راسته سی دایکن در دوری گوندی که حتن زاروک خود شفاجن دا آنین دنیایی و براستی جی اوجن پر بیوی کیف خوشی بون بریکی که خوازایی بیکو پرسگری که در که و به تشتین خوازایی و
zarok xo anine dünyayı u ev zarok zaten şo car di ziyaretin meji em vana dibinin brasti dema mirov vî dibîne ku berhemên ku jin çawa dikarin ava bikin ji me re hîn zêdetir hêz dide ku em vî karî hîn kûrtir bikin hîn zêdetir belav bikin û ew dayîkê me ne tenê bi zarok anînê re mijûl dibe heman demî bi nexweşiyên ku niha aliyê jin de pêş dikevin wekî kansera sing be ya da rahîma jin de pirsgirêkên ku derdikevin an dewreyên ku jin dikevin mehane bi perspektîvên xwezayê çawa dikarin derbas bikin çawa dikarin xwezayê kontrolên xwe düzenlî bikin ku fêm bikin pêşiye ku ez nexweşiyekî bi vî rengê bigirim laşê xwe naskirinî de singê xwe naskirinî de perspektîvên wisa diçe gund bi gund semînaran jî dide jinan ra zanebûyinekî belav dike û bi vî şîwazî karê xwe berfirehtir dike tabii endamên şîfa jin hemû vî mijarî de hevdû alîkar dibin ama bi vî rengî dikarim kurt vî pênase bikim. Min viya merak kir acep mesela ha gelek şîfagerên dîtir belkî bernameyê derbasbûyî de jî me viya henekî anî ziman yani zanabûyinê xwe parvekirinê de kesên hilbijartî yani yek ku dikarin zanabûyinê xwe pera parve bikin wana re tiştê ku mesela dikarin çê bikin yani dermanên ku dikarin çê bikin ji wana re zanebûyinê xwe parve dikin di şîfa jin de rewşa wisa heye an jî ji bo herkesî vekiriye yani ji bo şîfa jin de em pêvajo dema em xwe amade dikin em perwerdê herkesî ra didin ji ber ew ne tenê zanebûyinekî ku mirov tenê bi yek kesî re an du kesî re an zanebûyinê wî heye nîne ne bi van însanan tenê em parve dikin em hewl didin ku ew projeyê şîfa jinî ku me li gundê jin war de ava kiriye em dixwazin ew zanebûyîn bigîje giştî jinan bigîje giştî mirovan ji ber ku ew projeyekî wisa ku di civakê bandor dike dikare sistemekî nû ava bike dikare sistema kapitalizmê yê tipa modern hilweşîne û sistema kevneşopiyên ku bi sed salan bi vî rengî jiyan kirine her tim bi çareseriyên xurt civakê bi tenduristî dîsa ava kirine em dikarin dîsa yani sistemekî wisa ava bikin ji bo sistemekî wisa ava kirin pêwîst e xwe bigihînin giştî însanan giştî jinan ji bo ew zanebûyîna veşartiye ew zanebûyîn hemû jinan de heye her jinekî ku niha godar dike ez bawerim giyayekî nas dikin ku ew giya ji bo vî nexweşî baş e yani em hemû niha bifikirin papatya herkes dizane ji bo çi baş e û ez çima vî zanebûyinê xwe parve nekim dibe belkî herkes bifikire ya ew herkes dizane ama ne wisa ye pir kes vî zanebûyinê de veşartîne an pir ew zanebûyîn belkî negihîştiye vî astê eğer em herkesî vî zanebûyinê xwe parve bikin wî demê ez bawerim hîn zêdetir ew xebat jî xurtir bibe ew xebat hîn zêdetir belav bibe û bi vî rengî em dönem yani pêvajoyên de em semîneran jî didin her dere em xwe jî diçin tevlî semîneran dibin ji bo zanebûyîn heyê em jî ji xwe re wek perwerde bigirin esas û em jî bi rêkekî dîsa belav bikin bi vî rengî û em nivîsan gelek de nivîsînin arşîvên xwe sedemê wan dikirin yên ku em dizanin yani dixwazin hinek tiştan ser vî esasê fêr bibin em wana ser wan belav dikin ji bo ew jî bixwînin fêm bikin çawayê giyayekî çawayê bi resim bi çîrokên wîn kevnar vî astê de em arşîvên xwe amade dikin ku ji bo bikaribin ew zanebûyîn bigîje her dere gelek spas dikin ku we wextê xwe ji bo me veqetand demê me bername xilas bû wekî gotina dawiyê mesela eger ku bixwaz bin dikarin ji guhdarvanê me re jî eger kesên ku diwan mijaran de zanebûnê wana heye dikarin bi we re parve bikin çawa dikarin xwe bigînin we yani ji xwe gelek bername me jî li YouTube'ê de be an jî li Facebookê de be hûn dikarin bişopînin bi rastî daxwazekî wekî xebatên ku em şîfa jin de cî digirin tenê ew e ku kîjan astê de zanebûyînê kî mijarê de hebe aliyê şîfagerî de bila were parve kirin
ام جی آمادانه و گودار بکن، ام جی آمادانه وی میجاری دا علی کار ببین، پروژیان پیش بخن. اما ام تنی وی هیویدار دکن که وی میجاری دا از کیم دزانم، از زیده دزانم، از تشتی که نزانم. خو اوسا میزنه کن جبر او خباتی که گشتیه، او خباتی که گرک هر کس ناو دا جیو خو بگیره، جبر تندرستی هر کسی باندور دکه. و ام جی پرس باس دکن جبوی وی برنامه مدکاری بو خو بگینن، بدنگ خو باکی هر کسی و ام کیف خوش بون گودار کرنی واجی سپاس. ام جی گلک سپاس کن بله گوداروانین هجا ام بوی رنگی که هشتن داویا برنامه خو بمینند خوشیه ده تندرست بجین.